malasakit at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sai Kabusol na Saray Balasubas. Early in the morning. Matatakaw ang gobyerno tan syudad. Early in the morning. Inarubalat na Saray Nalalamas San Mananisya at Katuwaan. Early in the morning. Alas 7 hanggang alas 8 ng kabwasan. Jalabat at DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Early in the morning. Tayo'y mag-ocho-ocho. Punto-uno. Ocho-ocho. Punto-uno. Ocho-ocho. Punto-uno. Ocho-ocho na mag-ocho-ocho. Punto-uno. Ocho-ocho. Punto-uno. Ocho-ocho pa. Early in the morning. Good morning! Magandang umaga po sa inyong lahat. Mabigya kabwasan balang sinansakay. Ya pinablin dumaringel na sayang programan early in the morning. Naimbag nga bigat, naimbag nagsapa kada kayo amin apo nga dumdumngag ti daytoy nga programa. Sapay kumaket adda kayo itinasya at nga kasasaad taptang aldaw. Iti Miyerkules. Early in the morning. Bali-bali, so sinag na kabuntatalay agaw at lutakan. Uy lakumun, mantuloy-tuloy laya tapiano maka-recover mat iray negosyante makapanlukas matlara na saratay pwesto da, establishmento da, makapan-aral matlaray estudyante, tan na saray residente sa dalaksabya pasan niya ang ganatan underwater nira, at makapanlinis matla na saray kaabungan dara niya. Pero as-asikaso ya, taandangel, Sudalan, Lautladya at Ebe Fernandez Avenue. Walalaray napapalispak. Actually, may anong nang tayo sa Krimatlan wala edad to laki. Di man arap na sa tay gagawundan agkwantan, anto tay gagawundan tan City Hall, no ata nagkasiot mosque, City Hall building, or anto tanya klasin building di tanya gala sumpal-sumpal ya pitoy taon la ya gagawin tan.
Diyan Arap tuman, Arap na Metro Plaza, walay ni Pakurinyas. Oh, ta aman at palug sa may simento di man eh. Kalikom ya Manlapod City, Kalikom ya ulaka ed Galban Street, Palasurman. Wala lay ni Pakurinyas di man, wala mo sa abasak ed anang nangkod social media ya impose ng Bilya Arsadon. Wala ini Pakurinyas met kuno ditan da kolay putek na satay laku ay plato kwanto di unsing sirin wa may hardware ditan at AB Fernandez Avenue so dakdakel ya areas iraratay makapakurinyas si Glenn Ortiga may imposto ang banget kwanto ang banget sudaro maruta-rutak ditan ed arapan nasatay sa Kaya Mall ditan downtown kwanto ng Glenn Ortega si katungtung kumat da karuman si Miss Nonis sa kwanto gayla so angob na syudad tayo amay lang description walay obnoxious, walay filthy, walay dirty, walay antulatan nya klasiran na description at ati gimira eda sayay syudad tayo makapabaing Orly in the morning. ni amagala dita na magagalad tan at bali na kalasyaw ya heavily affected na satay dulap at sa ikwanan Jojo RP at sarasarag tumutlay makapasyar makapitindaan di tanad bali na kalasyaw kwan ta amagamagala so Abitlan Munisipalidad ja wala ay utul na baloy pero dyan si Katayod Siyudad hanggan natan kwanta no kasi immakala badspidal agkabimyahin natan ang gapoy forward mon situation na downtown area si Attorney Mendigwarin halos agla makapan kinirarata makapan opisina di tanad Metro Plaza ta underwater mutlanti su karsada. Araya kliyente to. Yaman pagaway affidavit, extrajudicial partition, dyan to kamalatan in the same manner. Kinan attorney Alex Norman Lumboy, kaskasan mo't kalamorya manlilimas. Ditan ada pwesto to dya ada. Asinger Traffic Post number 1. Good morning, ada kinan brother Kondring Banse. Aya ititiks mo ya may kero kay tambal parad anemic. May pero sulfate tan na folic acid. Naanit ano makakarakad Region 1 Medical Center. At itupot ko no wala yan na tambal ya available Gawantay pulaing. So unta labat la at ate gagimira hanggaman untan ya wala raraya so tatawagan tiran na problema wala ratan ya unsa sabida si katayura ya sigsigan o anto ka man laratan ya dadalanan tayo ada saraya na kaplusan ya challenges, trials and tribulations amin latan at ag tayo raratan kumon ken susukuan o ag tayo dapat
patatalo ada satan. Hard times do not last forever. Tayutan. Aliwatan niya mansan siya. Walan-walay anggaan daratan. Even the darkest night will end and the sun will rise. Atan, so tandaan tayo. Hard times are not do not last forever. At atiga gimira. Kanya no wala re challenges, wala re trials. Unsa sabi kasiksikanan nyo, when life puts you in tough situation, don't say, why me? Say, try me. Agwibabang akin siyak. Say, dapat ibagam, subok mo ak. Atan. Noon sasabira, suntan iran na unyaran na klasin challenges at atiga gimira. We have to face hard times with courage instead of feeling sorry for yourself. Orly in the morning. Be positive. Think positive. Mansan siya na mansamput met iram lamang iraratan. Laut-laut sararatay tutuon malames. Laut-laut sararatay tutuon malames. Mansamput met lamang iraratan. Ganyan anos lambungat. Time for every season. Tatawagan tayo, time to laugh, time to cry. Takultan. Kabaluyan arapuntiran challenges. Araya at unsa sabi at bilay tayo. Good morning, Matt. At kinan James Lee. James Lee. Niyari lang mo balon na account mo. Si Kasom James Lee, tabaka napulag ka at imburnal. Nang mo, baka wala ray Lucas. Manhole dita dadalanan mo, James Lee, baka napulag ka at imburnal. Antayo kaskasyan so aw-away na saray residentes ditan ada bunuan bukig. Naniman nangelyo imay komentaryo nan Kuya Errol Jurado. Nilira ada saratay sitwasyon kipapason ditan barangay bunuan bukig. Actually at sigato at tagadtan bunuan bukig no nayari agtulaya kumon daten ipalugar tula kumon ang programan early in the morning takababaing kwanto tatagad manak baka naani na miskonstrudaak at tutulundaak singa duduralong kuray kabiyangan na barangay officials kanto andi agtumutla na itupel aliwan porque apektado magaingon iyaan sakit tumutlara so kalugaran to kabarangayan to lautlata agmet lantin gagalaw ire barangay officials aray kabiyangan na city officials at sararatan niya kanyan manatawag imanulara at sikatoy papasabi dalay problema concern kanyan intawag tumutitan baka sakali inwakawak tod programa to baka sakali natunyag iraratay wadtan iran mantuluk-tulukan mambulag-bulagan tan umul klasiran opisyalis na barangay tanjad syudad. Orly in the morning.
Siupaman ya kontraktor itan sunanggawa ada satay awatan ya upgrading na PCC pavement and drainage system ditan ada Pasilyaw Road, widening of road with protection wall ditan ada Bunuan Bukig jad siyudad tayon Dagupan. Actually, amay impaskel ya singa billboard, walay akasulat ya ngaran na kontraktor. Pero aliwan si kato ya talaga, so nanggawa ada satan. Ta asub kontrak la, iman. At basimut la siguro da crew, nasara tay agnapaandian iran na unsyo pilaton politiko o maimpluwensyaran na totoo at saingaran ya watan ya kawagayway o na palamugle na sararata na billboard amay kontraktor pero sa nanoy so nanggawa katuya may irap kanyan lalaan ko may ngaranto may non-subcontract at saya, tapi ano, iwakawa ko yung ngaranto dyan at na gawaan ton repairun itan. Itan at Bunuan Bukig, amaya-amaya problema at sararatay barangay roads. Pati may Abwisit Road. Ditan, may tawagan dan Ayupsip Road. Imbis siya tawag na Ayusip Road, may lay ngarantutan, ya abit lang karsada, Abwisit Road, Ayupsip Road, anto kami tawag na ditan, at ati gagimira, tawalalaray na aksidente ditan, walay ni pasubsub ditan, impurward na ni siyak may picture tutan, so abit lang na BI, an aksidente ditan, yan ni pasubsub, ni patingurungur lapulantid satay abitlan kalsada ya aliling mo'y moon craters. Early in the morning. Ayay Pasilyaw Road ya tawag untilan Ipapasirayo Road. Ipapasirayo datan nang ginawa datan, nang gawon datan impusda ya gawon tayo ya ken kalsada, wala punduan tayo ya para sa tay road elevation or upgrading na saratan ya PCC pavement and drainage system. Wala tan, ipupusda at social media. Ya gawon datan, nang ginawa da, kasumpalan to, wala ray ang babangil na klaseng seremonya, palitrato man, palitrato dya, ipapasirayo dalatan, ya abitlan proyekto da. Pero ang tiagawa, satan niya proyekto da, ya ibabagaran, this is where your taxes go. Ang tinagmaliwan to, ang gapuni sa kitaon, ay alabat ni, so dimmalan iran mamauran, hagay-gay la, lubak-lubak la, adoral la, so abitlan proyekto. Early in the morning. Siguro marakop, ya kargaan nyo ba't na tarpaulin overboard itan, ya sa ikargayo at this is where your taxes wasted. Mas marakdakop lagi. This is where your taxes wasted. Perde, iraratan, ya buwis at sarayan panamagloy na abitlaran proyekto. Sa pangkalawan nyo, sa city engineer, I think ditanmet manaayam at Bunuan na Bukig. Kasi antak ya panaayaman tutan, agkwanta no, imalis la balot, no, walalarad mansion or subdivision, tantayo, si Katuya, so babagaran na the richest city official, one of the richest city official, jaad
siyudad na dagupan si City Engineer. Early in the morning. Good morning, Engineer Corpus. Oh, sang kanang nang yula, iratan corpus delicti, wadtala, the body of the crime. Atay, nubilang, halimbawa tayon aratan niya nanunang ninyong karsada natan. Ya, aga po ni sakita o na tagay-gayla, katulatay corpus delicti, the body of the crime. Ya tatawagan tayo, good morning, Engineer. Early in the morning. O agak nalilingot, agadtan at Santa Maria. Alawan Santa Maria, napno kay kwarta. Say malita walad si kaandi. Alawan si katutan. Kwanta no si katubalat so dasarda. Santa Maria, Bunuan. Ditan, santak ya panaayaman to. Nanang nangyumot maiken. Kalsada ditan. Ya paarap at sa kaya mansion na opisyal. Farm to Mansion Road. Early in the morning. Good morning at kinang Carlo. Ya manduringal na sayan programa tayo isa kwanto karo manat nangal ko Sir Orlia. May banat mon Farm to Mansion Road kwanto. Early in the morning. Ginawa yung proyekto. Completion na sa project. Inyaward. Inaccept. Inawat na barangay council, inawat na engineer implemented by engineering office Tawadjaya ya kakarga, implementing office city engineer office, dan supplemental budget number 2 calendar year 2024, upgrading of PCC pavement and drainage system at Pasirayaw Road, Pasilyaw Road. Widening of a road with protection wall, Bunuan Bukig, Dagupan City. Walay punduton 4,989,800.755. Wala ni butal. Kapigan dalabat inaguran itan, ininaguran itan. Wala ray programa, di pa palit trato ditan. Inawat na barangay council tan, di ba? Siyempre, turnover of project, sinertipayan da, ya kumpleto tan, inawat da, ya duga, so inkagawa to. Pero ito natanay, so agawa ay. Kaskasan, iray residentes ditan, manlibor nira, taan to ay, dilapidated road, tanatagay sudanom. Balang ko, makatulong irarata niya, bitlaran na proyekto. This is where your taxes wasted. Aperde. Katulaya may tatawagan. Nanunutan ko lang mo, favorite line ng architect Magsano. Tatawagan ton, stupid engineering. Early in the morning. Makapabaing kila na babaingan saray totoo at nababalaw kayo at sararatan niya proyekton gagawin yun sub-standard. Early in the morning. At umbukta so plan and specification na satan niya project. At umbukta so plan and specification at uyay irap At 10% atay 10% yapan tutungtungan 10% ad si unya, 10% si untan, 10%, 10%, no pigara rata niya 10%, the project will become very thin, at sata niya bitlan 10%. Early in the morning. Give us this day our daily hens,
por 10%. Orly in the morning. Santa Maria na no kay kwarta. Say malita walad sika. Say sinsilyo walad tutuo. Ano nabunugan da kimot labatla alingwanan yulatan. Alingwanan yula. Oh. Wala rin tagatan bunuan na bukig ya talagang na nairapan. O nya. Good morning, Kuya Orly. Please, don't ID me. Kaya yamot ko lang yung ngaran to, ya tawag ang tilan, Messenger Z. Okay, kanto Speaking of Pasirayo Road, sinsyalan ni Lucasanda, akin at wala ni gravel and rubble at yaagda ni Kalun. Sige rin wala ni gravel and rubble yaagda ni Kalun. Atan niya rubble is in front of a retail wholesale store that the owner owns a white Isuzu pickup truck because wala ray arom ya motorista no maminsan agdaantay manbigay at kasabatan. Noon tansirin, man-deploy iretano diya man-monitor tan man-mando at trapiko. Since that is also a busy road. Kasi alarum ni at Lumboy Creek Road tan Ayosip Creek. Ayosip la, aliwan Ayosip. Ayosip Creek Road beside Bunuan Bukig Elementary School. Private and personal observation for public awareness. Kuwan, nasayay iyamot tilabatlad ngaran niya Messenger Z. Orly in the morning. Kabkabat tayo good morning, mat. It sararatay city official, ya manaayam ditan. At sararatan niya pasen o undadalan ditan. At sararatan iya pasen. O baka manliliber-liber kila. Agyula gabay, yan ang nangan. Iraratan ta. Agyumot gabay, so naabala. Agyo gabay, so napirwisyo. Kanyan ano sa nyula. So, manliber. Orly in the morning. Kasyan, iraratay luluganan. Mamabli panimot. So, maintenance, numan bilang naapiktuan, iraratan, luluganan. Diba? Walang tilay, 30 minutos. Mansisinyas la si Manager Joey. Commercial. Kwanto ada kinan Engineer Nixon Dakal. Go ahead. Orly in the morning. Orly Navarro sa 88.1. Orly in the morning. Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with a rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, all and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Medardo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Medardo in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Medardo, where
every sip feels special. Ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital, mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan, E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor, Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning, alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado, Jalaban at paborito yon istasyon, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ah! Grabe, gimagana ka, ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo! Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare! Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palit-palitan, ah! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mari, kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayo Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang sangguniang panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Tayo'y mag-ocho-ocho. Punto-uno. Ocho-ocho. Punto-uno. Ocho-ocho. Punto-uno. Ocho-ocho na mag-ocho-ocho. Punto-uno. Ocho-ocho. Good morning, good morning, good morning. Tuloy sa programa tayo at kaya ni istasyon, paborito yung istasyon DWGE 88.1 Radyo Pangasinan. Kaiba yun siya. So amigo yo, your one and only in the morning sa Kabusol, Nasaray, Balasubas. Matatakawid gobyerno tanjad syudad. Inarubalot Nasaray, Nalalamas, Tan Mananisya, Ed Katuan. Early in the morning. Programan Early in the Morning. Pakaasulan na aral, aliwan na pandural. Pakalaan na inspirasyon, aliwan konsumisyon, tan alta presyon. Ipanang ng tipay sitwasyon, ditan ad bunuan bukig.
Elementary School. I understand atay bunuan na Bukig Elementary School at si Katumatan so inusarda. Ya ang titawag to ya, evacuation center. Oh, ano ninyo patanay ni? Nanang ninyo, at ati gagimira dyan video tayo ay. Haramay mambabantay at live streaming. Pasensya lang at saramay manduring ang labat at radio at sari kaabungan da. Pero i-describe me dyan ay, nakno, salinap na danom. So, abitlay, iskwilaan. Oh. Ano nang yutan? Ay, kipapasan. Nasay Bunuan Bukig Elementary School. Untan tumot amo, so kipapasan nasay Lasip Grande. Untan ira amo, so kipapasan da, underwater ira, at ati gagimira. Pero sa pangkalaw mo, evacuation center ito, eskwilaan eh. Paano mo ni-evacuate? So, tutuod ka na yun. Unta mo niya may evacuation center mismo at dulap mo tayo. Early in the morning. Nanunutan nyo may okay la, engineer piano kinay. Urok mula, piano agdala pampasnukan. Iraratay watan iran. Nasa ibabaga tayo dyan, ayaw mo tayo so mantitiks at sika tayo ay sutil. Sa ibabaga, paboritong linya, salita ng architect Magsano, stupid engineering, kwanto. Agto ibabagaya, stupid engineer. Si kayo ba't? Dumaman, agyuman na kikinan. Stupid engineering, ha? Ken, untan. Kayo masyado na, Ken, mapersonal. Alug. Kaya si katayo nating personal. Issue labat. So, pantutungtungan tayo, ha? Isin, anong nangyulay kipapasan? Na sitwasyon ditan at bunuan Bukig. Kaskasan ira, tate gagimira ratay. Agara makaurong ira, estudyante, ta nalnarumot lante. O asalinap na danom. So, eskwilaan. Okay, walay public service tayo dyan. Kwanto na Noel Mejia. Good morning, Sir Orly. Labay kon, ipakabat. Sa itulor. Pinablin anak ng kagawad Banjo Manuel. Si Lady Ann Manuel at no August 28, 2026 at oras na alas 8 na kabusan jad Mount Zion Cemetery, Dagupan City. Tan lalamayon niya at lalamayon da so bangkay to jitan at Las Vegas Street, Dagupan City. Singa kabatang kuya may itsura tuya, Noel. Ayaw may mantatrabaho od ken gobyerno. Ha? Ayaw may mantatrabaho od gobyerno. Early in the morning. Sa ikwanto dyan ay new arrival na ani. Ditan ad runway. Paano to tanya new arrival? Tanap ni Danom? Danom di manod loob. Kanya lang tin sarado. Pati man si pati man si tulaya ay outfitter no kinat na Danom. Nasalinap na Danom.
Natan, ibagayo lang mo yan, new arrival. Kayo, antayon talaga hilig kumuta. Mahilig ukay-ukay Alaga na untan. Sige, hanggang pumutlanti. So, untalan na pakayarin na mga liw na sararatay watan iran na kinaya. Okay, another. Tuya, simpo forward na dya. Ang stupid engineering, kwanto dya ay, wala lari meaning tutan Ang stupid engineering ay literal na katangahang engineering o engineering na walang kabuluhan, maling pagkakagawa. Depende sa gamit, maari itong mga hulugan ng bobo o palpak na engineering kung pinupuna ang disenyo o pagkagawa. Kamangmangan sa engineering, mas formal, napakawalang isip na disenyo kung ang tinutukoy isang engineering design na hindi practical. Halimbawa, this is stupid engineering. Palpak, walang isip ang pagka-engineer nito. One. Amay tutukoy yung datan, amay proyekto. Aman su proyekto tutukoy yung da, alawan sa main man susupervise na abitlan proyekto. Early in the morning. Malinaw lahat malinaw la. Tapi ano, piano gibagan na si Kara sututo ko yun. Another. Puta. Man nare-report lay Bads Vidal. Sinsya ni, danom nin sinsya manaya. Agni imukat ditan downtown area. Inyan to lalamat. Forward to siyak lalamat imay video. Wala ni rin tuyay. Zumba girl. Iray barkada to idol. Kanto. Supatang kasi. So, Zumba girl iray barkada to. Hindi bali lang Zumba girl. Basta aliwan ang bagel. Ay, nako. Iilok yung labat lararatay problema yo. Tawanan nyo ang inyong problema. Pero makapasinagaw talaga, makapasinagaw. Ito may kansyonan na Bob Dylan at Ate Gagimira. Good morning at kinan amigo John Abalos. Nasasaktan iray stupid engineer idol kanto. Good morning. Agtimot irararatan kini sa may babag tutuko yun tayo. At okay. Tama. May atalusan ko lang may Zumba girl kabakutan. Actually, amigak mo siya ya naandi bilaya pero talagang untan so kapalaran nagtayo antano anturay comorbidities tumutlante. Condolence kinan classmate Josephine Obando Manuel, pinablin asawa na nakagawad Banjo Manuel. Condolence kinan nakagawad Banjo Manuel. Kada undala nakditan na ibanuktan Banjo sa kanto. Amigo tayon malutan si kagawad Banjo. Presidente natan na senior citizen ditan bunuan na geset.
Okay, may laray reaksyon, manlalapod saray viewers tayo, wala ray greetings. Wala mat iray ipapawit daran videos and photos. Kipapasen na syudad tayon na Dagupan. Kipapasen at sararata iskwilaan ya underwater at sarayang kaplusan. May kwang-kwang magamagalantad balay na Kalasyaw ditan mismo poblasyon. Good morning manaya at kinang Carlo Joquino tan si Marme, Sergeant Basa, si Sergeant Esteves, si Midget. Likewise, kinan amigo Freddy Villacorta. Manluluro yang kami lante. Tasay kwang ko ng saman, kwang ko at sa ibaloy na Kalasyaw. Amin niya tunog na opisyalis ditan, tunog kwarta. Tunog kwarta. Royalty. Di ba? Royalty. Dilad bilay. Per dime. Galang. Si amigo Ed Villacuarta. Si Manipod. Mani Datwin. Ito ni. Sapira. Maluluro yan kami. Mantatawagan kami man. May manpapailukan kami. Sa ikangaranan nyo, opisyalis dyan Kalasyaw, tunog kwarta. Sa mayor, royalty. Sa vice, per dime, per di. Galang. Hari Kunsialis, Villacuarta, Sapera, Manipod, Mani Datwin. Manuulukan at atiga gimira. Aga nalik na. So, problema. No manuulop susamba barkadan masaya-saya. Okay, aray viewers tayo. Don Ramon Bautista. Kumusta la? Man-blow out ka la? Sa birthday. Lapulante da pinalabas mo birthday dinalang kay Pigaran Bagyo. Celia Morante, Manong Ben Jubillanos, Carlito Bandong Bads Vidal, Engineer Oji Cornel Bentenilla, Kabidyo si Dong Tulyao Flora Mendoza, i-greet tayo kuno may aputon si Jerry Mendoza, yawatan da Bagyo, happy birthday Jerina Mendoza. Sa tawag dala kuno Manilnab City. Nalner. Sarlo Gonzales, Master, kailangan manchins binyo kimot amo. Kuanan na Joey, Amputinugaw. Wilma Cabico tan si amigo Ereño Velasquez, si Jerry Lara, Alex Centeno Rosal, Agustin Perez, Len Coronel, Jamie Baby Torio, Belma Munar, Celia Serralde Barroso ditan ada Sampabian tan si paring Waldo, Jojo Bauson, Jima Sibayan Busto, Renato Jovillanos, Merly Flores Nicolas, si Rolf Mincias, ditan kanima na ayam ad Singurad Plaza, halo ubang kilay danom, Maxi Soles, Kapitan Wilfredo Willie Salayog, Kagawad Rostico Solomon,
Servando Palma, si JJ Gamboa, si Ma'am Jenky Alagadan, Logi Negosyo. Kula makakasaliw na sararamay mananam ya panangan ditan ada masarap grill. Ada socialite agkala makapan park ditan. Ta underwater met itan. Agwanta no amay pwesto na amigo Erenyo Velasquez at underwater met ta nayarin unli pa sudano malapod ta nagkulay socialite yung paway ada satay de Venecia Street. Si Bida Likwanan Doria, man-iter iray ayuda DSWD, akin man salita ni iray politiko. Ang pait sir, kanto ay katutanot. Atay babaga tayo ya ang pait iran na remedyo. At may tatawagan dan palliative measures. Palliative. May danda kay relief. Minsan abuutan ni o di no makuto. Ang pait, siyempre ang pait sir, kuanan na Bida Likwanan Doria. Yamanitor iray relief tanalapod DSWD, kwarta tayo at gamitan na politiko ni saratay aggrandizement da. Amay by your name itself la vida. Gabay day mampabida iraratan. Orly in the morning. Paipal. Imbagam ni ya ampait. Si katuta may tatawagan tayong palliative measure. Ampait. Palya. Orly in the morning. Mildred Isip. Makapasinagem layan dulap. Hangga pulan talagay nagawaan piano agtila nadulap. Kanto ay dakil so nagawaan. May ibagaran. Aga po, ag tayo nayari ang kanda. Nga po, tak kayo manisyad satan. Ag kayo manisyad satan. Kung ayaw, maraming dahilan. Kung gusto, maraming paraan. Nagawaan na rumalugar. Nagawaan may kamanaba. Ate kamanaba, ditan Metro Manila, si katutan sulana nga nadudulap. Di ba? No, timmagila sudano malaputan Manila Bay. At nararatay ilog Pasig, wanto ka maniran other river tributaries. Malabon, Caloocan, Malabon, Nabutas, Valenzuela. Atan, kamanaba, Caloocan, Malabon, Nabutas, Valenzuela. Area, kamanabatan. Nadudulap iraratan, pero medyo anda. Orly in the morning. Medyo anda. Kung ayaw, maraming dahilan. Kung gusto, maraming paraan. Di ba? Len Coronel, si Lawrence Stonebridge, kwanto, do not hate the player, hate the game. Kwanto, tamo talaga. Si aliling tumutan, si Kamira managpalapag, do not shoot the messenger. Nestor Maramba, Inana Ising, si Orlando Ake, Robert Aguado, Arnil Ladea or Ladja. Walay gwapon si mabimbisita tayo Singa si Russell. Tala may pelikula ng Ken. Tulang nga tumang Kurt Russell. Ande, sa ilo patuya singa si Ken. Kalingwanang kularara may sikat si artista. By the way, may sikat ya singer ya si Dolly Parton.
Dolly Parton at Andila Bilay. Ay, bisita tayo natin, kaulupan ng Richard Gere. Yeah. Aluma, si Boy Rilis at saya natin. Kabusan. Kumusta ka la, Boy Rilis? Manlilimas ka ni na danom di tanad loob na abong mo ispaske demonyos. Good morning, Matt. At kinan ati cha ditan ada palapad sampabyan ya say pollution ada sarayang kaplusan at nasisingob dalalamat. Subangot na satay poultry farm ditan ada palapad sampabyan. Siyempre, atan at agdagabaya ipakaputmut itanan o minanabang mo tiradlitsyon manok. Anto si Rinoy, kanto di manasing gerso manok. Wala rin greetings niya. Birthday greetings kuno ditan at SDO. SDO. Senior di ato. School Division Office. Happy birthday kuno at kinan Sir Jong. Warmest greeting. Happy birthday raw kay Sir Jong. Kaya no OIC SDS. Si kinya. Si Sir Marciano. Kalaran nyo la sa programan Likna ay balay ng RJ Jimenez. Si amigon Dennis Mojares so apanateng kanyan mampaabig kabwasan. Kantabay ko the technical side. Engineer El Presidente Nixon Dacal. Engineer Felix Sabala Shapno. Kasambot si Brad Kakang. And si Engineer Tony McNally. John Ray Bautista. Si Napoleon, nating lahat, Napoleon ko. Walay pahabol ya reaksyon, stupid planning kasi ng mayorya at mga kaunsilor, parang mga tuta. Nasunod-sunod kaya mga engineer naging stupid na rin. Kwan, agay kila. May babagalabat nun. Iman si Engineer Magsano, description to labat at observation labat sa raratay, project yan nagagawgawan, stupid engineering. Salamat! Nahabol si Jimpo. Salamat, lawas siya panduringalyo, pantitiwalayo at sayan Bakteryo Lingkor tan programan Early in the Morning. Pakasulan na aral, aliwan pandural. Diyos ti aginapo. Ang puta-putang irang balita. Ang kapatid ng sinungaling ay magnanakaw. Ang puta-putang irang sunata. Dami yung... Hawak mo ang beat. Son, ang puta-putang irang impormasyon. So #1 pop music station. DWJE 88.1